Family metsotsi ka le shebele metsometlano re mogaletse hore ena ya botlhano re tshilo tlera re ke la bobedi bekeng mme re sebetsena a tsa boikapelo ke bua ka technology tswele re tla re buisana le mohlanka phethahatso wa company bitsang ka hore ke Yellow Beast le moqapi wa company sehlaiswa se bitswang ka hore ke Nosetsa yana ke Pontsho Moletsane ke ditswalla la ka bona ka botshabelo profinceng ya Foreisetata ka bona ka di alphabeteng mme Nosetsa ke engwe ya boqapi hore buile ba ka ba kgethwa tlhodisanong e neng re pakeng tsa Sweden mmoho le Afrika Borwa e le tlhodisano ya dikgwebo tse ntseng di thuthuha jwale re boetse hape monano le hore re buisana le yena e boetse ke mohwebe wa kgwebo e ntseng e thuthuha mme boiqapelo ba hae buile ba ka ba thongwa jwalo ka bo kgabane ka ho fetisisa hara dinaha tse leng hore di ne di qothisana lehlokwa he ka mono mme sentse re mosoro ngwana bo rona mohaleng ke Abdi Pontsho le ganda le ka Abdi Pontsho Arting a ona gang lona le tsena a se ngata go kopana le motho wa ntate o thwe ke Pontsho ayo ke utlwisisa o tla isa le mo ke sa le monyana lo feta menga ke lengwe yona e sa le nnete ke kopana le yona eo a wa mona o Pontsho wa monna wa bala ha ntse kana sekolo bane ba sa o some wa tsa bane ba sekolo ka mogwa ba leng ka teng ke fitile mo le wila ho lona ngwaneso fela Pontsho jole ka motjha leng hore o ikagetse ka setotswana ho tsena tsa kgwebo mme e seng kgwebo fela boetse hape ona le tsantshello e kgolo ho tsena tsa boikapelo se hlaise ke sena sa Nosetsa se leng hore se ile sa beha Afrika Borwa mmapeng a bo go jwetse ka Nosetsa gona Nosetsa ke ngwana ngwaneso Jale Nosetsa ke se sebediswa ne o go hokela metjhining ena e hatsa metsi masimong ebe ha o se hoketse mo e ka re ke kelello e o e beang hodima yona hore e tsebe ho hopola ke be metsi ka nako efe ke ska bea ka nako efe ha o le so house tjena jale sepheo sa hore e etse jwalo gore e bolokele metsi ha o lema ha ebe nngwe le wa masepala e bolokele metsi wa sebedisang di gardening tse tsa hao tsa lo khabiseng ka tsona mono jwalo and then ntho ya bohlokwa ya boloka metsi ke re na le ntho tsena tse thweng ke di-sustainable development goals tse leng hore dinaha tsa lefatshe ka bophara di iphapisa le tsona hore lefatshe le re phelang ho lona le tle le kgone hore di-resource tsa lona di re laste sebaka se selele mme re kgone hore re le batho ba phelang mmoho le tikolo tse re phelang ho tsona re be le a sustainable management ya tsona di-resource tseno in the next 30 years. So Nosetsa ke sebediswa se leng hore se kapilwe against those the sustainable development goals. Mohopolong wa hao ho tlileng ha o tla mohopolo o mo kana o bane nnete ke ya sala gore re le mmuso wa Afrika Borwa re a tseba hore le qeme la metsi ke mathata leng hore re tobane le ona ho tlile eng kelellong ya hao ha o tla qala ka mohopolo jale hodima South African tse le naha e ka reng motho e omme harape tse ngata lefatsheng bona le ntwe na hore mo dijo di etswang teng mo dijo di lengwang teng e leng masimong boholo ba metsi a e leng hore re a abelana South African kaofela the 2/3 ya ona ka mantswe a mang 60 to 70% ya ona a sebediswa ke irrigation e leng ho nosetsa hona masimong a commercial a maholo a manyane a leng hore re itjalla fela hore re tsebo isa dijo ka mpeng re tsebo ba le seshapa hore o leng irrigation 60% ya metsi a ya ho yona ne e leng yona nthwena ya ho nosetsa mo ho tsena tsa teng jwale ra be re bona hore o tsa keng ha re ke re bone na re ka science ra isa ho le hakae e le hore e ka re thusa ho boloka metsi ho le ntse ho le jwalo bana hana motho a tlo emisang ho ja ene population tsa lefatshe di a hola a kenana Africa population ya ona ka 2050 tla be se le bo 2 billion ya batho ene boholo tla be le batho ba tlabe ba le dilemong tsa bo 18 to mid 20 late teens to mid 20s tla be le boholo ba population bo jwale population ya hola dijo di tla tswa kae ene ha dijo di tlo lengwa metsi a tlo sebediswang ke afe ha ona hore re ka thibela batho re se ra ngata fa empa tshwantse re be le mahlale a hore go hopola hore a ke re bone na re etsa di-technology tse jwang tse tla re thusa ho fokotsa tshenyehelo bo masimong jwalo so e ba ke mona ho tla Nosetsa
ai Pontsho mohopolo na ke mohopolo o motle ka o fetisa holo jwang re shebile hore ke mohopolo o tlang ka tharollo mathateng e leng hore re tsametse ko ona re le naha ena ya Afrika Borwa a tseba kana go ho bonolo jwang hore re nne re tletlebe ro metsi hayo fela batjha ba tshwana le lona ba tlang ka mehopolo e tshwanang lena seo se a kgothatsa mme seo se a bontsha hore re le Afrika Borwa bo ka moso ba rona bo tshabile fela ha re bue ntlheng ya hore na mmuso le dihwai na o se ke ile nna wa buisana le bona bakeng sa hore ba tla ba tsetele mohopolong o wa hao Dale ntse monate ya putsa hao kore hona tena na re mohatong wa go kokota menyakong ya boramatsi ba tla ba go thuse hore re hodise project ena ya rona and then ontse ho le jwalo ba tseng ba kile ba re thusa le ba ntseng ba re thusa hona letong lena ke ba ka reng bo Water Research Commission e leng ke karolo ya lefapha la tsa metsi le water affairs ba eleng hore ba responsible ne for research kaofela South Africa mona e leng hore e lebane le taba tsa metsi ba bang ba kileng ba re tshehetsa ke ba seng ba kile ba re tshehetsa ho tlhella ha jwale ka thuso tsa project development ke ba tsona le Technology Innovation Agency ba bona ke karolo ya Department of Science and Innovation mme ba re thusitse ka hore ba re thuse ka go fumanela di-research and development partners e leng batho ba leng hore re iphapitile le bona hore ba re thuse hore tlhahiso e ka polisibo le kapo e leng yona tshibollo e be sesebediswa se o kgonang ho se tshwara ho se bona ho bapala ka sona se kgotla-kgotle o re ha o se tsetetse mo lo se connectile le motšhini o tla beng o thusa ho ntsha metsi mo keng ho nosetsa mo masimong e be se o thusa sesebediswa seo sa hao hore se bolokele metsi so ya ke ba bang ba seng ba kileng ba re thusa ho tlhella ha jwang ho batla ho le betetsana yona ngwane se ke batla re ke re lebe mabenkeleng ha re khutla fela Pontsho ke batla re ke re tlo bua ka menyetla ya mesebetsi hore na iteng company e ya lona monna bane re a tseba hore ka nnete mathata mosebetsi ke go bwanela kwa no Afrika Borwa ntate re phutla ka mokotla fela ha re hate mona re a khutla okay se mo he Mamene ba shoma mapedi le metsemena fela metsotso ka mora hora ya bohlano tso mo metsere ya kubeletsa afternoon drive ntse re buisana jwalo le Pontsho Moletsane re bua jwalo ka sehlaisa se bitswang ka Nosetsa Pontsho re botse go amohela hape hle tsebeletseng ena le CDFM ke le bua hape ho lona le ba mamedi ho kgutlela lenanong la ka jeno Thank you Nongones. Pontsho ha re lekola dipalopalo tsa leqeme la mesebetsi kwa no Afrika Borwa di thiba letsatsi mme di ntse di hlwa mekwala batsatsi le tjhabang le le tikelang ha re bua ka company e ya lona e le boikapelo bona menyetla mesebetsi teng ngwane se bakeng sa batho ke go ipuela nnete fela ne hona jwale ke etseng gore pele ho sewa sena sa COVID se roetseng ke ne ke tshebeletsa hantle ke le engineering technician company e nngwe mo ke dulang Limpopo fela ya re ha e fihla COVID lockdown ya tsamaya le mesebetsi jwale ntho ya ho sebetsa haholo mo projecteng ya Nosetsa e nthusitse hore nna ka bonna self ka ho ba rakgwebo ya qalang wa kgwebo e leng hore sa thuto e nthusitse hore bonyane ho be le ho ke ho etsang hobane o ka makala le dibekeng tsa ho feta gale ke le di-trade show e leng mo e leng hore batho ba ka bang le kgahleho ho ntho ena ya Nosetsa ba ka iphumana ba le hona mme ke bile le sebaka sa ho kopana le bona le bua le bona ka yona cellphone ntse ke bua le lona ka yona because the event tse ngata hona jwale di etsahala virtually leng tsena ya o kgona ho bua le batho ba leng ha so ka kopana le bona empa wa ba bona hobane hona le di-Zoom hona le di-Microsoft Teams hona le di-ing la kgona le ho bonana bonyane e se kgona ho bona hore na ke mang e buang le jwale ntse ya thusa hobane hona le ho ke o etsang and it's just an investment of time into a bigger goal e leng hore a sorry le ha e soka e kgona ho fa batho ba ba mesebetsi ba kileng ba iphumana ba le tsietsing jwalo ka nna a sorry ha e se fihlile mo ka fana ka mesebetsi empa mohlomong matsatsing a otle e tla kgona ho fana ka yona hobane ke tla editse hore ke nne ke sebetse ho yona le ha ho le jwang kapo ho le jwang ngwaneso fela nnete ya sala ko re o etsa mosebetsi o kgabane o etsa mosebetsi o motle haholo re le lenano lena la re kubeletsa re le tshebeletso ena le CDFM re ikotla sefuba haholo ka batjha ba tshwanang le lona hobane ba kgothatsa hore le ha o le boima ho le jwang fela hona le batjha ba leng hore ba re wa tsebakeng rona re tlotla re hlana ka ntwena molaetsa wa hao he ho batjha ba mametseng hona vale tsena ho sa natse hore na bona ba batla ho qala eng bophelong ba bona o reng ho bona ha o ba kgothatsa
nna ntho nka e buang fela kore ha hona taba hore na mang o reng hobane batho ba tla commenta ka mokgwa ba commentang ka seo se etsang based on se bona ba tseba fela wena ha o bona o na le vision latella vision eo o etse o tla bona pele ha ebe neng wa tswella kapa ha o tswelle fela o tla bona le ho ithutileng hona and that's what's more important. Mantswe a matla wena ngwaneso ka tla le mahlaono la bontsho ngwaneso ka nnete fihlella tsohle tse leng hore wa di labalabela bophelong ba hao. Hello. Thank you, Bonso. Thank you. Tawa ka bona ka di alphabeteng ke homeboys re tsena he kwana Bostown re tsena he kwana Bostown. Hola. Buisana monate ga itsela ke matla tshaka nnete o sebetsa ka thato tse Go golela gae bana boss.